Iz Novog Sada smo krenuli vozom u 2 sata, a u Beogradu smo bili već oko 2:30. Snimanje je bilo planirano oko 5 sati, a preostalo vreme koje smo imali smo iskoristili za pronalaženje lokacija. Ajmo momci, spremamo se prema snimanje, gdje smo se najeli, osnov Pončo je možda... Pončo, okej, to smo svi jeli. Brate, genijalno. Ga BTS. Ovako, brate, pileć pljeskice, brate, ovako. Izgazim. Ja moramo da reviewamo, brate, ove dame, brate. Ovo je, mora da je snime, braće, na... Ovo je akcija koju nam treba. Šta jedeš još ko Begović? Može meni to da sjebu znak, brate, znači ovaj lokal nema uvijek petizmu. Trenutno idemo da se nađemo sa one and only reperom, pevačem i muzičkim genijem Stefketom. Život je provalio da može da snima s telefonom i sad mu je mnogo sad će da snima sve, aj živjeli. Za par minuta. Možeš što kažeš za kameru? Da. Mrtva se navada. Eto, čuli ste, Stefke je trenutno na Delti. Idemo na parkingu, pošto Delta je tržni centar. Nema parkinga. Verovatno ima više od jednog parkinga. Ne, on je na parkingu. Kaže da će mi se naći kod rampe koje ulazi. Brzi update, idemo sad polako, bližimo se Delti. Koji ćemo da stane ih sačekaj. Drama. Da, čekali smo ih preko 40 minuta ispred. Mislim da sam procesu na branje familije. Stefan, sunce ti kalaj sam. Vidjet ću ovo. Nemo. Posvećemo ovo na mail. Ne. Ja sam da strašno. Razili smo 2 i 30. Moraju 6. Nema kad imamo dao Pola gasa. Evo nas, braćo, končno smo se našli sa one and only, brate, Stefketom. Ovo su kola. U jednom kadru sediš. Not good to fly. A neće biti vetar, a? Braćo, evo ga dron. Znači, imamo snimanje sad, razumete? Imamo malo problema s komunikacijom, morat ću da nabavim jedno 4-5 Okivokija, pa da sa svih strana ono bude... I mozak za par ljudi. Petrika, 25 FPS. Braćo, ovdje nam je flight crew. Ovdje, oni će ovdje. Kokpit, brate. Ajde, to mi nešto treba, je mogu da idem. Hvala vam puno. Ostavim mi otvoreno da imam. Pozdrav. Kaži im da polako krenu kolima, da ne žure mnogo. Krenite kolima polako, nemojte žurite. Znači, tamo je Mečkica. Spremna je za akciju, brate. Ste tu je, čujete vi? Ništa. Evo ih prolazi u skreću s drona, krenuli su. Sad će biti auto nikom. Samo još malo. Evo ih. To je to. Odlično. Dobro je. Bravo. Malo više. Gdje sad idemo? Polukružno i to će tako. Sve vreme polukružno. Dobre visine, neće ništa biti samo sredinu puta. Lakše reći nego. Mnogo lakše. Malo sporije. Sporije, ljudi. Dobro je, tako. Vozi malo, vozi. To. Vozi, odlično. Samo tako nastavi. Dok smo mi stigli, gleda neko dron? Da, gledam ja. Gleda gdje? Još može, slobodno. Sad dobro je, sad smo kod semafora, prošao je dron. Mi smo sami, maska štorpi, novi rolik, ćeš me mami. Prelepo. Imamo dron kadrove, idemo dalje, brate. U ovom kadru se vidi koliko je vetar bio jak tokom snimanja, znači dron bukvalno ne želi da sleti. Može! Kreni, Stefan!
Toyota brža, Toyota najveća reći. Samo drži se. Izlazimo ovdje, ćemo da idemo desno na autoput. Idemo desno na autoput. Karko maršule bre pravi. Alo, Neškovi... Da, Neškovi kadar imam. Aj, tere. Jebi ga, da. Kako biste cenili snimanje? Ladno mi od 10. Genijalno, brate, šta najbolje snimanje koje smo imali posjećati. Želim da umrem, sad, brate, želim da umrem. A za special guest imate nešto da kažete? A? Da, jesi puno zvuči. Pozdrav ljudi, drugi dan snimanja. Prošlo je skoro mjesec dana od prošlog i danas gazimo sljedeće. U suštini plan je bio da pesma izađe 1. januara, tako će i biti. Scene koje smo uradili su ozbiljan gas, tako da gazimo dalje. Danas je fazon 23. decembar i idemo, brate, da pokidamo. Gde ste BTS ekipa? Prvi deo spota brown, drugi deo spota plav. Jebi ga, mora i to neko. Našli smo jedan, brate, ovdje sweet spot, brate, Novoga Sada. Tako da, brate, gas. Možemo? Da. 3, 4, sad. Samo su dalje skroz nazad. I ti, znači što dalje možeš? E sad jebi ga, ja ne sam s njime zato što si imam da čuvam stvari, neka poka. Dobro jutro. Skapirao sam da video nije ni završen, to jest da nikad nismo uradili outro za video, sad sam upravo završio montažu, tako da nadam se sviđa ovaj video, ako vam sviđa lajkajte, šerujte, subscribe-ite se na kanal i vidimo se u nekom narednih klipova, tada pozdrav. Mi smo sami, maska što ti novi rolik, ćeš me